So finally mwiroreri wa Kikuyu Star TV ni ati riu ni mwiri wa mwisho uragikorwo ugikioyo no toria rakiona mihango no ikwanjiriirie kiroko nginyagia thaa ici ni hwaine biu no finally mieri yothe itatu ni agikorwo igikionwo na riu ni wa mwisho uragikorwo ugigikirwo ngari-ini otoria urakiona guku ni ati ngina maabitha a Red Cross ni gukihinga maragikorwo makihinga kuonania ati operation ya gukorwo makihonokia andu atatu aria magikomeirwo ni tiri guku mwena wa Kimende ni yagikorwo igikinya mwisho koguo ndakenda ngikorwo ngikuonia mwiri wa mwisho ugikorwo ukikirwo ngari-ini niguo twikire uhoro ucio mukonde ati hatiri undu tanganja mihango ya uhonokia kana mihango ya gwetha miri guku mwena wa Kimende ni yagikorwo igikinya mwisho ngurikania ati mwiroreri operation ino yothe igikoretwo igikioete thiko ithatu na thiko icio ciothe nituragikorwo tugiko update koguo na riu nitwagikorwo tugikinya mwisho na riu ni mwiri wa mwisho turagikorwo tukigira na aikari makiyumiritie na njira nene gugikorwo magikionera maundu maya o hamwe na maabitha a Red Cross. Yes, koguo mwiroreri koguo gathe uraigua tere ina ni maundu ni magikinya mwisho na ndauga twacokeria Ngai ngatho tondu na ngoro citu ni cia hutha na riu no wakiona maundu maria turaugaga nae muthenya ungi thirikari ni ngietikirire guthikiriria andu aguku okwa andu moka muthenya umwe na mahota kuruta miri yo na thiko ithatu tu ni kumaanisha mangiathikiriria andu tondu mundu wa mbere uria wonekanire ni onekanire ni kuguru ategirwo na ni ahurite thimu maita maigana ona mangietikirire andu mamarute ni kumaanisha ati ni tungihonokirie mioyo ya andu acio no thirikari ya respondire after 15 hours niguo mokire on ground magitinda makirima ira manatinda makirima acio andu ni kuonekana ni ringi ni mbeca maretha oko ni andu ega mangiambire guthikiriria andu aguku na mangiathikiriria andu aguku tutingiraigwa kiriro kiu uraigwa kuria kianda tondu riu maundu ekenjuge undu uria riu tungi request muno ni metikirio maundu macio ngwirire metikire nginya gutuma andu ane maguku mamenye uria miti ino engikurwo niguo bara ino itu icokio na njira iria yagiriire no kwa ihinda riri turacokeria Ngai ngatho. Okay, yes. Thank you very much na pole sana ni turakimenya umwe wa family members akumakire niyo makihutitio na pole urengi. Asante. Akoguo miroreri ndakenda tugikorwo tugithie ucio ni mwiri wa mwisho ni gukiigua gukire na mbu na ucio twagikiaria nake ni agikorwo agitutariria ati ni magikenete kuona ati ni magikionete mwendwa wao finally koguo mwiroreri ndakenda ngorwo ngiguikurukia hari uguo niguo tugikorwo tugikiona mwiri wa mwisho ugikorwo ukirutwo na ugikirwo ngari-ini na tugikorwo tukihinga process ya gugituika ati miri yothe ni agikorwo igikioneka. We nani songa hapo ukiona anake ni marakenyitana moko ni go makiteithania. Goja. Pisha. Step out.
Mwirore ni wagĩkĩona ũcio nĩ mwĩrĩ wa mũico nĩ wagĩkorwo ũgĩkĩrwo ngari-inĩ na ũhoro ũcio nĩ twagĩkorwo tũkĩũhingĩra hau. Watu wa kijiji sema mbarikiwe sana. Yes. Kwenda kuhoya. Haya. Tunataka tuombe na tuwesema ni asante sana, mbarikiwe. Wacha tuombe kwanza. Tumemsaidia. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, tumesema ni asante kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa upendo ulioonyesha na utukufu wa jina lako uliotupatia siku ya leo. Asante ya nguvu ambazo tulipatia kila mmoja ambaye ako mahali hapa. Tunaamini ya kwamba baraka zako zitawanyeshea kama mvua siku ya leo. Asante kwa DCC wetu, asante kwa makundi yote ambao wamehusika siku ya leo. Wabariki kila mmoja wao. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Habari zenu? Nzuri. Aina mwema. Aina sio tena. Ni kado na kutoka kwa kado kulinyuo venema utomoda weka na kurongo utira na kuonania wega wanyu na kuonania wendo wanyu kwa itora na kuonania wendo wanyu kwa wendo wa asanteni sana. Wote tutokuwa na mtu mmoja as the government of out of Kiambu tutokoro kwa naiwe na nituko katugerie kwa kama na DCC people na we tried our best. Haria turanyitiriire ona ithue oni otongera hotire na tiguo tucokerie ngatho na ithue oguo niguo turahotithio ni mwathani witu na inyue niguo turamurikanite our God and the governor what you have done na ikinia seito moga ni tokio na kwa kanisani ya wokovu tukumenyana na DCC kweli ona mai kalita ndio na mai kimuno achori na ni muno agerio guthaithwo na hinya muno around here ndikire na sita kwa cia jore ha hena mai thiini koguo haha andu aria magikorwo meha ni mukwari ni DCC kana mukwari amwe aria meha nda tukumuria kaiguri haria
kwa kuwashukuru nyote vile wakazi hapa, yale mashirika yote yameshikana ndio hii kazi yetu iweze kufaulu, na washukuru sana sana. Mimi narudishia shukrani kwa jeshi, vijana wetu, ile kazi wamefanya leo na nidhamu na kujitolea, ndio wakahakikisha hii kazi yetu imefaulu. Naombea Mungu awape muendelee na hiyo nguvu, na kujitolea kwenu si kwa bure, ni mapenzi mko nayo kwa wale wametuacha na mapenzi kwa taifa letu. Pili, ningewaomba wale wanapita kwa hii barabara hasa masaa ya usiku, tuachane nayo. Tuachane nayo kabisa. Tukiendelea kutengenezewa barabara, tutumie njia mbadala ya tufika huko chini. Hili ni janga ambalo lilitokea ambalo hakuna mtu alikuwa anafikiri kama inaweza fika kiwango kama hicho. Na tujui ile mchanga imebaki hapo juu itaporomoka lini. Vile mnaona tumekuwa na hii shinda, inaporomoka inatolewa, inaporomoka inatolewa. Baadaye ikawa ni imeleta maafa. Kwa hivyo hatungetaka tupoteze maisha ya mtu mwingine yoyote. Tafadhali nawaomba, hii njia sio salama, msipitie. Wakati unaona aidha imenyesha usiku ama ukiona ni usiku, sawa? Na mwambie wengine wale hawako hapa kwamba tumekubaliana hii njia sio salama, watu watumie njia mbadala. Na wale najua wengi wako hapa wamepoteza marafiki, jamaa, poleni. Tumejaribu vile tungeweza, lakini tunasemanga ya Mungu hayajulikani. Hii ni janga ambalo hata serikali ingejaribu kuzuia hiyo siku tungeweza, lakini pole kwa wale wamepoteza watoto, wale wamepoteza rafiki, na tutaendelea kushirikiana pamoja mpaka tuhakikishe tumesindikiza wale wametuacha. Asante. Mwiroreri wa Kikuyu Star TV tore rakiona ni ati mihang'o ya ni agikorwo ikirika guku mwena wa Kimende, na maabitha Red Cross ona ni gukioha marakioha merigo yao. Andu othe atatu ni magikorwo makirutwo na riu mihang'o ni yagikorwo ikirika. Thank you very much ni undu wa gugikorwo ukiwatch Kikuyu Star TV, na ni twagicokia ngatho. Guririkane urigi ungenda gugikorwo ugitu support namba ni 0708728773. Ungigikorwo na enquiries iyo noyo namba ungigikorwo ugitukinyira nayo kuma guku mwena wa Kimende, Kiambu County. Ni twakirikia operation guku mwena wa kundu kuikaine ta Kimende. Ngina kahinda kangiri reke tuonane.